Tariki 17 Mutarama 1961, Minisitiri w'Intebe wa mbere wa Kongo nyakwigendera Partice Lumumba yiciwe mu ntara ya Katanga ari hamwe n'abagenzi be babiri, Joseph Okito na Maurice Mpolo, bafatanyije urugamba rwo guharanira ubwigenge bwa Kongo bukava mu maboko y'abakoloni b'Ababiligi. Nyuma y'igihe kirekire bambuwe ubuzima, iryinyo rya Lumumba ryonyine niryo ryaje kuboneka mu Bubiligi, ari naryo bashyikirije umuryango wa nyakwigendera nk'ikimenyetso cy'umubiri we waburiwe irengero. Ni umuhango wabereye mu ngoro ya Egmont i Buruseli mu Bubiligi kuri wa mbere tariki 20 Kamena 2022. Umuhungu wa Lumumba, Roland Lumumba, waganiriye na France 24 mu ijwi ryumvikanamo ikiniga, yagize ati: Cette restitution c'est quelque chose de très important. Kuri twebwe iki ni igikorwa cy'ingenzi kuko twatangiye ikiriyo mu myaka 61 ishize, ariko twari tutarakirangiza. Turi Abanyafurika, turi Ababantu, tugomba rero gushyingura abantu bacu bapfuye kugira ngo roho zabo zibashe kuruhukira mu mahoro. Iyo umuntu wacu aguye hanze y'igihugu cye, dushakisha byibuze nk'umusatsi we cyangwa se inzara n'ikindi kintu kimuturutseho, tukagishyingura ku butaka bwe kugira ngo roho ye iruhukire mu mahoro. Iyi nkuru iri no ku rubuga rwa RFI iravuga ko iri ari iherezo ry'urugamba rwari rumaze imyaka isaga 60, umuryango wa Lumumba usaba ko umubyeyi wabo ashyingurwa mu cyubahiro ndetse izina rye rigasubizwa icyubahiro, akunamirwa nk'umugabo waharaniye ubwigenge bwa Kongo. Hari hashize igihe kinini umuryango wa Lumumba n'igihugu muri rusange baratakaje icyizere cyo kubona byibuze icyaba cyarasigaye ku mubiri w'iyo ntwari. Ni nyuma y'uko umubiri we n'abagenzi be babiri biciwe hamwe, Joseph Okito na Maurice Mpolo, yashyizwe muri aside igahinduka umuyonga mu rwego rwo kuzimanganya ibimenyetso. Ariko muri 2016 inzego zishinzwe umutekano mu Bubiligi zaje kuvumbura iryinyo rya Lumumba zirisanze mu bintu by'umwe mu bapolisi b'Ababiligi mu gihe cya gikoloni witwa Gerard Sowete, wari ushinzwe kurigisa imibiri y'abanyakwigendera. Rimaze gukorerwa isuzumwa, baje gusanga ari iryinyo rya Lumumba nyuma y'uko Gerard Sowete mu myaka yatambutse yari yaragaragaye kuri televiziyo yigamba ko nyuma yo kuva muri Kongo yaje azanye icyo yise urwibutso rw'iryo joro ry'akaga. Lumumba na bagenzi be bishwe n'intagondwa z'abanyekongo bafatanyije n'abacanshuro b'Ababiligi mu 1961. Imibiri yabo bayishongesha muri aside, ariko umwe mu bishi be ari we Gerard Sowete yagumanye iryinyo nk'ikimenyetso cy'iyo nsinzi imbisha. Amakuru aturuka mu ngoro y'umwami Philippe w'Ububiligi aravuga ko kuri gahunda y'uruzinduko rwe rwageze ku munsi wa nyuma muri Kongo, hari na gahunda yo gusubiza Kongo ibintu ndangamurage byose byasahuwe n'Ababiligi mu gihe cy'ubukoloni.